Kumsi benta banweng no yo so kerdot jong ka jingdeng kali hapo ka dong ka than je yang mokhar kalau bu shisha pai ba nong lain nang wan ha ka jinge u ameli ka 17 no chlong ba adil ba nong rum menta kasi harengkat baru he pulet ba pe yak na traffic ba yan onel swear kilapan long yak jingjurep yak thai mot pran ha ka ni ka jingjurep na kalyang ameli ka than ba adil ba nong rum ulapan pau ba ka jingdeng kali hapo ka than je yang mokhar ka lakta ik ba bun ki benta jong ka sar khamtam e yakitu ki chaka ki ba ha banya lamba jong ka ni ka dong ka than je yaw ban poi samot pran hakani ke jingjurep nakaliang badel ba loptha iki pulet bakin persang ban pentri kamno daka wai ka buj kata ka por step na do ka por prabaji hadu khari baji step omde ban ailad hi kali bakin yang amot pran kilat ban rung submission bat kumjuru ha ka por janmiet kata na do ka por san baji janmiet hadu ka por nyo baji ka bade ka por baki pai ba kidang ya be ban poi sagi yeng Markum local MLA ngamla ban si song hayeng ban supet bar kani kala kata plat ya ka leit kawan kaya kayang nadu ki barit barya hadu ki baheru tikla kata plat man bagi mi na yeng ile chakam ngi haban mi so ar kanta ban ngi haban poi islam ru ar kanta tikat no la dangi ken ha ka sitio ha si banai bar ka sisnem ti kani ru kalong kan phai kan phalang ru sha ta ka jingim mo kani ka jingim ka ba man ka si jongki breu simet ha ka kamai ka ji nomor economically kadai ga bamangi WP ko na sosong di banklan tiga baki ong time is money mo kapor kadai ga pisa tilarang idu man kasing ar kanta lai kanta tanam taka blog kanu ko jingdu ya jim simet kanu ko jingdu kayeng ga sam kanu ko jingdu ka state ru ti namar taka daw ngawan sa sisien ni kapor ringkat bagi police traffic natai bayan kumi additional SP traffic in charge bat kumju i Arun Arjun Bariu second in charge jongka traffic long dijri tengah wana ni jaka sajisian kowe kalong ba pi ngelap ba kanika ini mot front ini circle ibade banle chapo mission kanika di kowe ka root cause jong anika congestion ke jing deng kali kabala kata plat ya ka jing mo man kasgi but kanika so banong ba ide mangi ki brio ki ba create a problem ba ide mangi hiru ide ban solve ka problem tiga ba Yuan hani buat ka suggestion mungkin yo ita ka solution ngai keren by police traffic by immediately bakin pass ka order maka ka ban pau ka order po ka apo kini ki lat pathai khobor khanang ba boro lagi ki nongnya kali dan ki passenger kin sotu by itai circle mentang inde ja ka first trial bala dak yo ita ka corporation ka jing trailang tamu kan ya kan ni galanti hakaba nginbu artli timing kawai ga nadu praviji man step hadu kharu buji mai ti por di por kajing ngamur kadi ka por school kabla khata plat man kasi ki khon ki khlong ki khana ki haban po islam sepo ka ki school kajing puli ka jongki but kala long kajing do nong kham tamru kunju ki mek pa but ya konta ya ka surrounding hi bro khoi mo te ka bar pat ni kwa ba san baji ru nyo baji janmir kata ge itai circle umdei ban sha ban pen yar kali o ban pen yar passenger ani ban pen kentio passenger Tikatai ka circle ka di banlong completely free. Kata di ka bangi kwa bari police traffic and trash tom nata nga ai ka jing hero ya ka police traffic kanu ki hapan trash tom. They are working so hard how to find a permanent solution to ease the congestion. But it will never happen if the mass participation will not be in place. Tikane ka bang ako apan karen kalong tang ni kawai. Nakaliang jongki passenger kin subah ban corporate lang wano perkhat tang di simet. Soba passenger bodon borom nang taki nong kamai taksi ru bodon borom soba wano perkhat tang ledi mde tama pi pendem mde tama pi ban kamai perkhat lem ya ki wei de but ya kani ka bangi adopt any system bomanta ka kasi ngawan ra ka suggestion haki police department makin soba bande itaki artry timing man step pradu kharwei bar ka janmir par ka de san halu nyobuji ti haini por soba pi ki taksi wonong rung haitai circle ban pen kentiu passenger lani amul pen penyar passenger lani pen kentiu passenger pak soba bagi passenger ken soba bagi nomle persya ken perkhat lem namta kejeman toy bebon balang ti haini benta ke jongan ka auto stand ka bala bu na ini benta ibadi bandrung shani ka parking kawai ka lain labu namta ka auto bat ka temporary ka ba unsolved yakni ki brio ki ba day banyar naik bawan ki chakao per ken soba ban bu ya tai ka lain bangin sa draw line ken sa draw line haki bibri bari bandro kanang bakina ban penokam itu jaka bede tangman penyar passenger ndai ban kentiu passenger mar laki yang hang di ban kentiu passenger kan blok biang tinambar kan di ka congestion klakta plat ya kan di ka surrounding area nadu sosun waindo mokhar nang ta ka resam thia ka jeo
nang ta ka waking warm khara nang ta ki benta buan napok mulai nanti napok langsning running motors kelakta pelan-pelan timar ta kada ngasuk kerpat bakani ka dika suggestion ka bangi ai ka dika jing ai jumut ka police traffic amar tangki police traffic kinum la ban bakin yarap na ka benta bar solve ni ka problem mga kum lokal mali ru amda de kam ram bangan wan po madan ndai ngasko bang mla ban shu page ndai kam de kam ram taban shu keren ni jing dok kam po assembly ni taman shu ai development ndai gadi ka kam ram ko bang sngo ba si bentaru ngadai ban ya si bentar lembak ni ka jing kata ya ki ni surrounding ka beri ka congestion timar ta daw kani gadi ka first option ka second option ko banaya keren nang ai jumut balada ki passenger balada ki taxi ki bon ki jaka fer ada kim ya trailang halo ini jing ai jumut temut permanently kata ke area ke circle ke badi balik sport mission minum ailat cu bakin ya yang brosi singi nomor ba kata ke jeka ke baki yang hang tai ka kata pula nomor kidon ki kali bawa nang ni napo mokhar mo napo different nom nu na ki jaka fair ki bagi one room sini sport mo pran kidon ki badi balik sport mission kidon balik sport district council mo kidon pa balik sport PB ti tanah kada we are lightly ka baki yang hang tai po circle kapan blok pat ya ka yang ni ki area fair tani kala kata palat ni numla bercupet ngaso ba police department kan le ka batenge bawat kini ki ba le persya ngaso gede ban pendokam naka an ka batenge kana bakin sutu bang nging jing sreng ki we bar kani ngakren bawa da ngaku menong mikmat ro ngaya kar ko mujing sutu ngale ko mujing sutu tang 6 tahun terbiar ng ladiru da gade ka bamde jaka baniang mo kan spend block IQ ang seri ada di ban fine ru di ban fine yang awe maliru kani ngam keren ti public bakani kalong ka jiken tu ka ba ka bang aku bagi passenger ken sotu bagi taksi ken sotu Hagju upor ba adel bot lai thu ru ba la dep ban yakundu yu ba snyaw ba langdar hakini ki khndiat sngi ban pen pau sak sarkar ba khandai lat la don kam ban snano de ki kenja skywalk nak benta ki pai ba khnang bo an la ban weng ru ya ka jingthang kali hapo kan ni ka benta jong sorba hani khndiat singa nang de chi ba honorable minister jong urban I mas sobalang ali ai ko suggestion kabre hang tei hapo khandai lat mo itu circle jong tu ka khandai lat PB ti ngali ai suggestion hang tei ringkat bat ka drawing ka plan ba pi kombangi pe mata po shilong nginum don shu ya ki jaka bangin expand nginum la chuman expand surok nginum don shu ikiwei bakin substitute ya ki surok nama surok ka sa komju ki bon ki kali ki bon ki briu ka increasing of a population haka kali bar ki briu ka kala increase naka nakawi ka singi skoi pat tikani kalong ba ka mass participation ka dong kampran kamdei tang nakawi ka side tena mar ta daw ngali ai kani bar ngit scam kumang lakren po assembly ru nakaliang transport minister ri ong ba integop bar kani ka de ban long ka de ban kadai ban turn into reality nomor pi kawai kalong ba ngimdon option sudah kumbai ti haiti banta pa circle ada kila ban come up with a skywalk mo but ngamut dak tak kom ban bu tanah ka banta ban sina ta dur na ka banta ban pelong ikibrio bakan long mandatory bakibrio buan like different areas mo kiba kanon ka entry kanon ka exit maybe artillery entry artillery exit mo karkum ka drawing arkum ka plan atre ki expert kin serang le khamba ada minister ishim concern ni kani ka scheme ru ka bale silan pendokam lembaga smart city ngamlo dokam batai kata ngit scam bakani gadik jedong kam juga por bar khamtam kala khata prat ya khamtam kirit kirya kani ka traffic hang tai po khandai lat ru ka bangilap pengisem ka jingpang ka dei namar ba kibriu ki commuters mo bar ki kali ki ya lang nakaju ki cross kadik intersection kabolong kapnya apa bukan long too congested kabang inum la shu bandon de kiwi park option ti namar tak raw yaitai benta ngali ban ai jumut yo honorable minister bakin soba ban wara no dak skywalk de si mini skywalk kabale si kibri kibalik napo kibona po kiting road lesi ki kata duk exit dan kira penokam entrance ru mo ngamut nagdi ki south tuli napo kiting road napo khandailat bandung sipo khandailat ti basong ki parlok hawkers ki ba dijing dia kabar pa na stage po Pegasus balik sipo Auckland tiga balai balik sipo kani ka main road jong assembly dai timur ada ngisna ki entry bar ki exit timur ki briu ru kin hap belong mandatory bagi banyak kirim penokam dengan ka skywalk kim nokam kin cross no bakin cross no tu na po surok ka bakta plat ya ka
ini congestion mangilap bakani kini diki bang haban weng ski mo na mangin dan dawai pat ban perkya ini gejing yani gejing khamnya gejing dheng kali timar kada ho bangim dan option namta ban expand surok indon option bakin wan itek soblien bailien ki mo ki kiwi pat ki surok ka ba ngina kibi lenti bakade gejing dawa cukup por timar kada ong scam government kat simkhya ini gejing ai jumut bat ka ba aru ya katai ka lenti jongka bandung sipo pibi dai ganang ya keren do po assembly mana ai jumut hiru ba imde isu ban sya ban ya ki kali makala kata plat nak ji khamnya kala ban saw kala ban poi sya jing yap berkaja accident minor desigla mende minor accident dengan umla abu ban don major accident nomor ba kabang abu ke kali ka ba raja ki bas ni umur bersim responsible thang tu ki tiles ki pada ki 4 crore other point of time kila ya lekha nam tak ban create ka beautification di mata patu ki tiles kila kelas ni ulut tu bersim responsible pero di pin dapat ngamut ki department fair tentang kim exercise accordingly mo kum bagi ki department tentang ka pero di road kabri banyak kali tu lah song ki hawkers ti kumba syukuran kumba kidai ban mo kabri ban penokam na kabanta ban ya ban don kata ka ban is ka congestion la penokam parking tigi kidai baki all line department kidai ban walk out khanang bakani ka congestion kala ban weng no once for all ho inum la ban weng season weng dai tamang mut la kini ki policy ki wan makandon kata kajing tuna kajing deng kali bakandon ke jarap na kabanta ki brio ki bron na ka keleng saudong jonika Shillong City